Ozanda Қазақстанның мәдәни башкаласы билгесе кысаларында Яшел районының мәдәни телевизор. Başında kelle üç, ayağında şabata. Başında kelle üç, ayağında şabata. Şabata giygen yigitni evilerdik yarata. Şabata giygen yigitni evilerdik yarata. Biyip şınlıkkan ayaklar armiylarda talmıyorlar. Biyip şınlıkkan ayaklar armiylarda talmıyorlar. Biyi bilmeyen kızlarını Kiyev'e de almıyorlar. Biyi bilmeyen kızlarını Kiyev'e de almıyorlar. Bas bas birine bas, ondan ikincisine bas. Bas bas birine bas, ondan ikincisine bas. Dertlikiye sikirip düşüp bir işe yaramaz. Dertlikiye sikirip düşüp bir işe yaramaz. Ayağında şu yerinde, ayağında şu yerinde. Ayağında şu yerinde, ayağında şu yerinde. Мы рады тому, что организована такая работа, и у нас есть возможность один раз в год провести Дни культуры Зеленского района в нашей столице, в городе Казани. Люди-труженики, например, семья Поповых. В этом году эта семья заняла первое место во всероссийском конкурсе «Родники». И Антон и Кристина, они находятся здесь, мы их тоже будем приветствовать. Семья Межиричев, семья Шелгунова, Исмагилова, Антонова. У нас очень много талантливых людей, семей, и вот в этом наша сила.